beste bat antolatzen dugun bakoitzan guretzako porrot bat da. Gure ardura, eszenatokia... Euria egiten badu, ere bai. Eta bizitetan urduritasun hori edo distantzia hori edo kristal horrek eragiten dizuen energia hori, pues... Gabon Euskal Herria! Oraingoaz Logroñoko espetxera, badut bizabiz intimoa, ordu 2:04 eta Ibonekin nator, bidean lagunduko dit, eta Ibon eta biok elkar ezagutu genuen Atortxuko antolakuntzan, eta hori, eta gaur lagunduko dit bidaia egiten. Ez, moduloan, bai. Bigarren grado. Bai. Asturiasen adibidez, apaizarekin oso ongi eramaten ginen. Bai. Apaitza, oso jato. Santi monja batekin ere eramaten da oso ongi. Eta medikuarekin ere bai. Ni Edurne Irazu naiz, Irunen jaioa, eta nire bikotea da Santi Aragon, eta hor bat daukago elkarrekin 3 urtekoa. Aior. Santi Aragon txantreakoa da, txantreako preso bat, elkarre ezagutu genuen orain dela 9 urte, bera espetxean zegoelarik. Orduan Bilabonako espetxean zegoen, eta usuek errantzidan, nik badu lagun bat, espetxean dagona, ditzen da Santi, gustatzen zaio marraztea, eta hori zan, idatziko diot. Eta proposatu nion joku bat. Eta joku hori zen, nik erraten nion hitz bat, edo sentimendu bat, eta berak bidali bertzidan hitz horreri buruzko marrazki bat. Eta horrela hasi ginen, gutunen elkartrukaketa bat, baina marrazkien bidez ere bai. Eta oso aberasgarria izan zen, bai beretzat eta bai neretzat. Eta poliki-poliki hasi ginen oso sakonki elkarra ezagutzen, eta maite mintzen, eta gauza batek bestea ekarri zuen, eta hemen gaude orain ja hor txiki batekin. Bai. Hor dago. Ikusten da zarra, ez? Ikusten dute kriston humidadea, eta hotza zarrela. Bai. Goi urterekin atxilotu ninduten, segiko kide izateagatik. Eta, urte eta erdi eman nuen Alkalamikoko espetxean prebentibo moduan. Gerora kalera atera nintzen fidantzapean. 3 urte beranduago epaiketa egin ziguten, da 28 gazte horietatik 7 kondenatuak izan ginen, ni horietako bat, eta berriz espetxera itzultzea tokatu zitzaidan.
hemen dauden pertsona kondenatuen atxiloketari ekingo diogu. Espetxean bizi izan nuen atortxu, ziegan atortxu bat egin nuen, ez? Radiokaseta jarri, eta gogoratzen dut, SA eta berri txarrakeko CD pare bat banituela, eta gau horretan, nire atortxu rock antolatu nuen ziegan, eta radiokaseta, eta dantzatzen, da gustora, idazten, eta beste modu batez, baina hori, esaten nuen. Behintzat, abesti hauek atortzun entzuten ari direnak, gaur ere, ziegan ere entzungo dira, ez? ¡Cago en Dios, atortzue! ¡Vamos a entrar en calor! ¡Beti aurrera! ¡Yo! Beti esan dugu, atortxurrok deno gara, ez? Aspaldi prentsa aurreko batean atortxu orkesten koma taldeko Natxok esan zuen. Berari asko gustatzen zitzaiola atortxun jotzea, porque el atortxu es un festival hecho por el pueblo para el pueblo. Nik garrantzi handia ematen diot horri, ez? Nolabait azkenean familia handi bat garela eta denon artean eraikitzen dugu gauza benetan erraldoia. Es ver los cientos de voluntarios que estamos una o dos semanas antes o que están en muchos casos noches pasando frío, haciendo guardia. Eso es lo que familias que tienen visita ese fin de semana pero que los días previos están trabajando incansablemente, eso es lo que a mí personalmente me hace seguir. Bueno, pues viene toda la conducción de agua, viene por ahí, por este tubo que vamos a ver aquí. Y aquí está la primera toma que va a la Sucalde. Esta iría allí a los baños de allí y si queréis pues vamos un poco más para allí. Pues yo llevaré unos 10 años o cosas así y ya llevo unos 8 o 10 años que me toca pues lo que es un poco con el encargado recepcionar material, ir montando todo, pues lo mismo hay que comprobar que está bien. Los calefactores que inyectan el aire por el medio de esos tubos. Tuvimos que montar un calentador de agua, ya veis desde todo el mundo, de chicas, chicos, gente joven, gente más mayor como yo y eso, pues como todos estamos aquí en el Ajo. Pues merece la pena, sí. La solidaridad con nuestros presos, vamos, no puede acabar y eso es lo fundamental. Yo siempre digo, vamos, que mi familiar no es mi familiar solo, o sea, todos son familiares míos. Tenemos un serio problema que es que la mayor parte de los familiares, digamos padres y madres, son ya muy mayores, entonces hay muchos que ya incluso no pueden viajar a visitarlos. Es duro, es duro. Esperemos que ya en unos años o en un año o dos rompamos con la dispersión, por lo menos que es lo que más a los familiares quizás más les puede afectar ahora. Egunon, Aitor, ongi etorri. Egunon, bai. Zenbat lagunei esker da posible atortxurrok? 500 inguru elkartzen gara atortxurrok aurrera ateratzeko. Denok elkarrekin bide berean eta norabide berean bultza egiten dugunean, gauza izugarriak egiten ditugula. Hori da, zen voluntario talde batek ateratzen dugu lako jaialdi handi bat aurrera. Nik uste hori izugarria dela. Eta guri hori askotan esan digute musikariek. Egiten dugun lana oso profesionala dela eta nabarmendu ere, dena voluntarioak direla. Oso profesionala da. Tekniko aldera eta... Nahiko lukete jaialdi asko kalako antolakuntza izatea, alako zea teknikoa, bai. Maia profesional batean. Bai, hasiera batean joan nintzen,
zaki ze urtetan izan zen lehenengo aldia, baina hori lagunekin, elkartasun jaialdi horretara, parranda botatzera, taldeak entzutera, segurenik garai horietan sorkun egongo zela holtza gainean. Atortzurroken igual 1200 aldiz egon naiz. Gutxi gora bera. Gu egon ginenean, kas bat beste estenatokian. Hori da, bidalizerat zenian. Mezu bat. Montatzen ari ginen bitartean, da hor nengoen, hola. Bardos da tokia, Bardos. Bai, eta da, heldu bargaraia Baionara, eta gero? Aiba, kontrola. Hau beti, Aizu, kontuz kamararekin, Pasma da, hola. A ver. Hola. Et combien Hola. de voitures de police zenbat polizia bazter guztietan et combien. Te mogus. Ya vives. No te has vuelto loco todavía. Mira cómo se escucha esto. Un efectillo así. Nire zilborretik altxatu ditut begiak, gaur konturatu naizen min egiten duen egiak, ispilu faltsu ontatik endu dut begirada. Ez niretza da, eta izan da pasada bat, alako holtza batera igotzea, hor kantatzea, publikoa hor eukita, hainbeste jende, hainbeste lan atzetik ez, eta azkenean denok badakigu, esan nahiet, musikariok bakigu non ari garen abesten, jotzen, ez, bakigu ez dela jaialdi normal bat, orduan jaialdi potente bat da, musikari dagokionez, baina bestetik elkartasun jaialdi bat da, orduan horrek ere ematen dio bere puntua eta berezia da alde horretatik ere bai. Gainera, Atortzurrok beti deitu didate jotzeko, naiz eta akustiko batekin egon, naiz eta proiektu desberdina eta igual pixkat zailagoa beti deitu didate. Da gaur, ondoan behar zaitut berriro, ez nire bizitzaren jabe. Eta bai, azkenan ikuste denok dakagula inguruan nonor, ez baldin bada hola zuzenean, modu ez zuzen batean, lagunak daka espetxean ez dakin hor, o bestea iesian dagoela, ez? Horregatik ez dela bakarrik presoen aldeko arazo bat, azkenian, hori ez, denon artean konpondu behar dugula. Noiz akazu bizita, urrengo hilabetean, hartu behar dugu bizita, bai. Osa, dago gure bizitzan banik. Kontu normal bat izango balitu zela. Hori, eta da drama bat. Bai. Zer jartzen du hemen? Aiur. Bai. Hau? Norekin zaude hemen? Atxatxokin. Bai, eta zer da txatxo? Nire laguna. Ekarri zuten etxera bisita bat egitera. Eta hori, eta ezagutu zuen Aiur. Gogoratzen duzugun hori Aiur? Bai? Asturiaseko espetxea etzen oso, gero junginen Puerto Santa Mariara ez, Puerto Irura, eta hori zen, oso hotza, oso kriston tensioarekin sartzen zinen, eta Asturiasen nik behintzat ez nuen horrela bizitu. Gogoratzen dut lehenengo bidaia izan zela, niretzat oso arrotza, ez? Sartu nintzen autobus batean ezagutzen, ez nuen inor ezagutzen. Eta, bidaia imaginatu, gogorra azkenean, juten zara Urduri, jendez beteta dago, gero jartzen dira literak, lo egin behar duzu, deskansatu nahi duzu hurrengo gunean ongi egoteko. Eta han eman zituen 3-4 urte, eta gero bere ama gaixotu egin zen, minbiziagatik, eta ekarri zuten Logroñoko espetxera, bisita bat egiteko ospitalean. Ez izkioten kendu eskuburdinak, ezin izan zuen bere ama besarkatu, hori izan zen bizirik ikusi zuen azkeneko aldia. Estamos aquí hoy para gritar y decirlo otra vez contra el viento que exigimos inmediatamente el fin de la política de dispersión penitenciaria, ese ensañamiento, ese encarnizamiento, esa crueldad, el aislamiento, el castigo permanente contra los presos y la venganza añadida contra los familiares. Des de la solidaritat i des de l'estima i des de la tendresa entre els pobles, zuekin gaudent. Estem amb vosaltres.
Llenamos las calles para vaciar las cárceles. Euskal presoak, Euskal Herrirak, denak etxera, denak etxera, denak etxera. Gora Euskal Herria, askatuta! Helburu nagusia da kilometroek suposatzen duten zigor hori ahal den moduan leuntzea. Guk badakigu azkenean zigor horrek dispertsioak suposatzen duen gastu ekonomikoa eta ez ekonomikoa bakarrik, gastu fisikoa, osasun gastu bat ere suposatzen du. Eta guk alde ninean hori xamurtu egin nahi dugu. Euskal Herriak bizi duen egoera ikusita uste dut presoen gaia agenda politikoaren erdian jarri behar dugula. Jendeak argi izan dezala, ustailaren 28, 29 eta 30ean elkartuko garela eta dispertsioaren kontrako oihu hori mundu guztira zabaldu behar dugula. Momentua dela, etxean falta ditugun horiek etxera ekartzeko, denok egin behar dugulako etxerako bide hori. Gara. Hor daukazuen, horbean daukazuen herri hori da Lakuntza. Bertan ospatu zen Atortxurro kamar, hori izan zen berien gunea, mendi honen izen bera hartu zuen gunea. Bertan izango da ere Atortxurroko gehiren gune nagusia edo. Amnistiaren alde, zigortuen alde, gu ere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baigara gu ere, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baigara gu ere. La Torcho 10 en sí supuso probablemente la mayor locura en la que me he visto involucrado en toda mi vida. Aquello, pues no voy a mentir si digo que en algunos momentos nos superó. Entonces, cuando ya todo estaba en marcha, ya había empezado los primeros acordes, estaban tocando los grupos, estaba la gente allá pasándoselo bien. Fue como una especie de liberación, ¿no? De ver que, joder, no solo hemos llegado, sino que está saliendo todo bien, hay un montón de gente y podemos decir que lo hemos conseguido, ¿no? Recuerdo que estaba con una amiga que también estaba de voluntaria y yo de repente me encontré que estaba llorando pero a lágrima viva y decía, no sé qué me pasa. Y me decía, ya claro que sabe lo que te pasa, es que habéis estado 9 meses con esto, es como si fuera un hijo, estáis todos completamente emocionados, estáis hormonados también casi, la adrenalina, estás llorando por eso, porque ha salido todo y ha salido todo bien, ¿no? Son momentos que yo no olvidaré, pero que espero poder repetir dentro de no demasiado. Ziratik, bai amarrean eta bai oraingo honetan ere hogeian Atortxurekin Lakuntzako herriak izan duen eta izaten ari den jarrera. Beldurtuta zeuden, zer gertatuko ote zen, ez? Baina gero antolaketa maila ikusiala lasaituz joan ziren, ez? Eta asteburua igaro zen inongo arazorik gabe, eta hortaz Atortxu 20 heldu denean edo heltzen ari denean, beraien gana jo dugunean, ez dute zalantzaran jarri ateak irekitzea eta gurekin lanean jartzea buru belarri, ez? Hori guretzako ez da importante, hilala bizikoa da. Akanpalekua. Ez da Atortxu 10 erabili zena, noski.
Esan duzu, akatzetatik ikasi behar dugula, ez? Atortxo Amarrean ikusi genuen akanpalekua gelditu zela txiki batetik eta bestetik ez zela lekurik egokiena, ez zegoen itzalik eta nahiko aldapan zegoen kokatuta. Uste dugu hau leku ezin hobea dela, batetik kontzertuetatik oso gertu egongo da eta bestetik ikusten ari zarete itzala dago, belarra dago eta oso handia da, espero dezagun leku arazorik ez direla egongo. Elakar, hemen zaitasun handiena da hori, ona zerbitzuak ekartzearena, hori argi dago. Bere ematen du, lanean dago jendearentzako kristotasuna. Bai. Bibiltzeko atzetik. Eta hau dena itxita, taldeak eta hortik geltzen ziren. Hortu, barran ematen bat. Ba politena. Eskaintza, nagusia, azkena Atortxurrok musika jaialdi bat da, elkartasun jaialdi bat, baina elkartasun hori musikaren bidez helarazten duena, eta noski gure gitarauaren oinarria musika da. Egongo dira eszenatoki desberdinak, eta bertan arratsaldetik aurrera egongo dira hemen kontzertu handienak, edo behintzat ikusle gehien hartu ahal izango dituztenak. Bai, esaten ari gara Atortxu 20 izango dela hitzordu errepika ezina, ez? Euskal Herrian nik ez dakit inoiz egin den halako jaialdi handia hainbeste talderekin. Auzolanaren bitartez jakina nik uste dut ez. Beste alde batetik, jakina daia, kartela iragartzen hasi gara, badirela talde batzuk indarrean edo jotzen ez daudenak eta espreske etorriko direnak ontara, ez? Oso ongi dago etortzea, kartela izugarria delako, oso ongi dago etortzea, ikusi ditugun eremuak oso ederrak direlako, baina gu beti haratago goaz, ez? Horregatik, errepika ezina hitza erabiltzen dugu behin eta berriz, ez? Eta etorriko dena ez da mutuko, seguro. Beldurtuta ez da hitza. Ez dut lorik egiten, beti heltzen gara berandu, beti behar izango genituzke beste pare bat aste. Hori klasiko bat da. Pagoak ere badira, ez dira pinuak bakarrik. Oso ondo. Azken ordukoa. Beti esaten dugu, hau erraldoia dela, anekdotario ere oso handia da. Orentxe bertan jaso dugu mezu bat, beste Atortxuko kide batengan, eta esaten du, Valentziako bikote batek Atortxun ezkondu nahi duela. Bere ilusioa Lakuntzako udalakin harremanetan jarri direla, papera prestatzeko eta handik ona dena bidali eta Atortxu egunetan prest izateko. Alkateak ezkondu beharko ditu. Ikusten duzuenez, esaten ari garenean Atortxuren dimensioa eta handia izaten ari dela, halako kasuak ere aurkitzen ditugu. Aurrera. Al final vamos a hablar es como hablar de tu libro, ¿sabes? Explicas, haces el curro un poco político ese de explicar la situación, el por qué haces el festival. Se han hecho reuniones a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, por supuesto, un montón de meses, y también en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Están acostumbrados a no tratar directamente con la organización de los conciertos, sino es una labor que delegan sus oficinas, de los managers. Entonces, que tú vayas a estar con ellos a la hora que ellos te dicen, el día que ellos te dicen, al lugar que a ellos les interesa, como organización de un festival que además es solidario, de manera, la gente que trabaja en este festival ya sabéis que lo hace de manera altruista,
pues es algo que por una parte en muchos casos les sorprende y que desde luego en todos los casos agradecen muchísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Francis? ¿Tanto tiempo? Así estás en forma, ¿no? ¿En el ascensor? ¿Qué es el atorchu? ¿Por qué se hace el atorchu? ¿O cuál es el origen del atorchu hace ya, pues eso, casi 20 años? Con esos dos objetivos claros de, por un lado, la solidaridad económica, que es el dinero que se entrega directamente a las familias, ¿no?, para pagar los gastos de la dispersión, y el objetivo ese de ser el altavoz de esas personas que muchas veces no tienen voz, ¿no?, que son las personas que están en la cárcel, ¿no? Veíamos una obligación de el hacer algo completamente diferente, pero sobre todo hacer algo completamente o muchísimo más gigantesco, muchísimo más grande de lo que viene siendo una atorchu habitual. Es verdad que desde que se hizo la atorchu 10 la situación política cambia mucho. Hay la mitad de presos, por ejemplo, en las cárceles, casi la mitad de presos y presas que los que había hace 8 o 9 años, pero la realidad es que por diferentes motivos las dinámicas de calle también son la mitad. Y por otro lado vemos que el tema de los presos y de las presas necesita un empujón clarísimo. Cómo, con un objetivo claro, la gente puede poner su esfuerzo y realmente, si no te sientes capacitado para aportar en este terreno, seguro que puedes aportar en otro, eso fijo. Es un impulso de moral ver a tanta gente colaborando, participando, y nosotros mismos, que también, quieras que no, nos juntamos allá todos a participar, a ayudar en la organización. Al fin te ves, porque normalmente solo te ves en reuniones para organizar estas cosas y tal. Bueno, pues ese día, aparte de trabajar, es una fiesta, ¿no? Y claro, las familias y los amigos lo necesitamos, ¿eh? Ellos reciben nuestro apoyo, los que están dentro reciben el apoyo nuestro, pero los que estamos fuera tenemos que, a pesar que los que están dentro también nos apoyan a nosotros, ¿eh? Un grado de transgresión que tiene que estar ahí hirviendo la cosa, tienes que ser la chispa que cree un incendio, ¿no? O sea, unas veces el incendio será gigantesco, otras será pues una pequeña hoguera, pero bueno, pues que sirva para la quemazón, ¿no? Sobre todo de gente que se lo merece. A ver si es el último y tal, ¿no? Precisamente porque por fin regresen los presos a Euskal Herria, ¿no? Si colaboráis, pues muy bien. Si no, muchas gracias, Eskerrik asko, por haberme escuchado. Y un abrazo desde Nafarroa. Una mirada distinta, un agujero en esta cárcel. Nosotros cuando apoyamos una causa, y esto lo meteríamos casi dentro de lo que fue la canción Una mirada distinta, es trazando puentes en la noche de este largo invierno, y en este sería el único concierto que hagamos como Doctor Deseo. Siempre hemos considerado que, en general, las cárceles es un lugar donde la gente que allí está a veces es un castigo a la pobreza, a veces es un castigo a las ideas, a veces es una historia compleja, ¿no? Pero que sí que es necesario que tengan voz, ¿no? Y nosotros siempre hemos intentado a veces poner voz de una forma natural y sentida a los que no la tenían, ¿no? Y evidentemente estoy seguro de que va a salir una historia preciosa, potente y emocionantísima, ¿no? Y que sirva como un paso más, un paso muy importante para que ciertas historias vayan desapareciendo en este país, ¿no? Neska mutiletxera, gaztainak simela jatera, Gabon gaua ospatutzeko aitaren tamaren ondoan, ikusiko detaita farrezka amaren pozatxe ginez, ikusiko detaita farrezka amaren pozatxe ginez. Dator neska mutiletxera, gaztainak simela jatera, Gabon gaua ospatutzeko aitaren tamaren ondoan, ikusiko detaita farrezka amaren pozatxe ginez, ikusiko detaita farrezka amaren pozatxe
tiene la gente para venir y meterse 4 y 8 horas de barra a favor de los presos, las presas, los refugiados y las refugiadas. La verdad que no estamos más que agradecidos a la gente que viene. Los turnos intentan venir con todas las ganas, pero son muchas explicaciones, muchas cosas. Pero bueno, oye, pues con voluntad se saca adelante y ya está, es que hay que hacerlo. Empezamos con un chico que va a tocar el cuerno, que espero que aparezca ahora. Va a tocar como 3 llamadas, tampoco mucho, eso es para que la gente se ponga a mirar al escenario. Y luego entraría Nerea con el texto y tras entrar el vídeo salís. Claro, ahí teníamos pensado nosotros que Gobernos y Sorcuña se colocaran mientras el vídeo, pero claro, es verdad, hay una intro. Y es que no sé cómo entramos al tema. Cuando llegamos tras la intro y añado, ya nos posicionamos. Bai, baina marka bat dago, bateriarekin. Bai, irula. Vale, es que es nekien. Vale. Ni un paso atrás, ni para coger impulso. Bat, irula. A ber, nik uste azkenean Atortxu bezalako festival batean, o jaialdi batean, bakoitzak ipintzen duela bere aletxoa, ez? Hordare pertsona pilo bat lanean, ez bakarrik egunean bertan, baizik eta ia urte osoan zehar hori prestatzeko, ez? Orduan, bueno, gu musikari garen aldetik, guk gure aletxo hori ipintzen saiatzen gara, eta kasu honetan, ekitaldian, aurrekoan egin genuen bezala, joko dugula kantua, eta elkartu ginen musikari ezberdinak, eta jo genuen kantu hori. Euskal presoa eta idaztariak etxera. Euskal Herria mugeto. Gora Euskal Herria eskatuta! Bukatu behingoz dispertsioarekin. Musika festival bat baino gehiago baita, Atortxurrok eta zuetako askok badakizue alaxe dala, horregatik gaude gaur hemen. Indar olatu bat da Atortxurrok. Lan eta desio olatu bat batez ere. Musikaren bidez hori bai guztiok aletxo bat gehitzeko justiziaren bide honi. Azken Atortxurroka izan dadila! Habledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak. Lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Gabon Atortxu! Atortxurro berrandar! Herriak herriak izozu! Elkartasun izozu! Bide egena egin duzu! Atortxurro berrandar! Herriak herriak BRZ
beharrezko ikusten dugu, hori ez da gure nahi hau antolatzea, baina inoiz baino beharrezko ikusten dugu, eta horregatik antolatzen dugu atortxo gehi. Uste dugu izan behar duela, mai gainean benetako kolpe bat. Momentua da, atortxurrok hogei antolatzeko, momentua da euskal presoen eta haien senideen aldeko mezu hau lau haizetara zabaltzeko, ez dadila bakarrik Euskal Herri mailan geratu. Beste modu batez aldarrikatuko dugu, hemen nahi ditugula, etxean nahi ditugula, eta denak etxean egon arte ez dugula hau utziko. Tenemos que fijarnos muy bien en lo fuertes que somos si nos unimos nuestras fuerzas, de qué somos capaces, porque Atortxu no es cualquier cosa. Entonces yo quisiera resaltar ese espíritu, el espíritu de Atortxu, y al fin y al cabo es el espíritu que deberíamos de llevar a la vida real, y es lo que nos podría hacer a las gentes de izquierdas, las gentes en este caso de Euskal Herria, que nos podrían llevar a grandes metas. Atortxuren bitartez eta horrelako ekimenen bitartez pixka bat mahai gainean jartzen da dispertsioak zenolako eraginak dituen guregan, ekonomikoak, pertsonalak, profesionalak eta bar, ez? Hau bukatu behar da, ja. I'll try to do it.